Dunia Bible coaching class ngai khedinga hunan pete nave kuna to pa Jesu Christ min chibai kan bok he dunia isut khom dingule yet khom dinga itel kha one flesh sa khat ha sa khat Genesis bung ni tang som ni le nai china chia wai jekin pasalin anu le pa apai sandia azi a abel ding uchi in sa khat ahong hita ding che ya hi ilai siang thowa gen khol na laga dinga gen khol na masapen ahia gen khol na bol tu masapen leng pathian ma ahi atung nai to le mihing asiama numele siam zo hita aile to huaya numei siam zo pheta pathianina athuge na hi wai jakin pasalina anu le apa apai sandia hu azia belde ngatole kia ya pasal kwai dale adamahi anu le pa kha pathian hi wana azia building ichi kha av ahi pat pasalina anu le pa paisanin azi a building pasal pen adam hile anu le pa pen pathian hiya azi pen av mo yai pen kha god mo mu thelo pathian ahi ai le hiai tegel in kha anu le pa paisana they will become one flesh chu sa khat chele ai le hiai sa ichi chiang in kha leivui gen nai mo i tak sa pen kha leivui das takela ke chu wa je kina hiai numei le pasal tegel kha khat hongi diu chi na lam hi zolawe be je che hiai numei le pasal khat ki gom dingun amount de khat hong suang du chi na lam hi lo ba hi ai le bang hi ding sa khat ichi pen bel numei sa leng flesh das ahia leivu ahia wana pasala leng leivu kisiam yai kha das tuak tuak ahi waja aniun kha pasal le numei pen kha sa aiwa ai le hiai digel kha khat hong ding chi pen a khat pen kwa hi di a flesh pen kha anu mei le pasal gen na hitale ai le awan ichi pen kwa hi di who is the one a khat pen kwa hi di wai the siam na ding ina ilai siang tho mun khat phe leng korin te kha khat na bungguk korin te kha khat na bungguk tang som le guk na he chena chia bol lo hial ding ai ke le ki zuak zop ama to pum khat a hiu chi na thei ki wa hia ani un sa pum khat a hi dingwa achingal ai un sa pum khat a hi dingu achingala ya hi ani un sa pum khat hong dingu ani un sa pum khat che be ya tigel sa pum khat hong dingu che ai le ya sa pum khat wa ki zuak nu to ki zom a chi pen kha banga ki zuak nu a chi pen kha kwai dele ki zuak nu a chi pen kha khel nagen na hiya sin khel nagen na ya wana setan chilen le ki khia lo de he ma oi ja kina ki zuak nu to ki zom pe ma chu khat a hi che be ki zuak mi to aw ki zom pe ma khat tu ama to ki zuak nu to khat a hi che ai le ya ya ha setan to mi hing hong ki zop chianguna khat chinai ai le ya prophecy ji am pathian again khol na chu awa sa pen again khol no pen bangai chile ya mi hing ama ba pia bol pen kha setan to khel na to mo khel na to mi hing hong ki gom ding wa putin ama kha pum khat hong suak ding asi nai be pathian again khol na ma sak pena mihing ama mel puwa siam ama banga siam ti kha khel na to setan chala tangina
khel na hong puk ding wa khel na to sa khat hong ding u chinai be ya sa khat wan achi pen kha Satan khel na gen na ya flesh pum kha ri da chi pen kha anu mai le pasal gen nai be a hi le ya te kha sa kha dong suak ding che be mo prophecy chini gen khol na ma sai ai le ani ina ding ina ani ina ding in bangai chi le yai sa kha thong suak ding ichi pen kha ani na ding en no leng kha efesate na pen jol le efesate bunga tang som thum le khat apan sim suk di efesate bunga tang som thum pat kon sim no ama sa le gu apan om apumpi hiang te hiu hi wai zekin pasal in anu le pa apai sanin azi alen chin tendinga ani un sa pum khat ahong hitading u hi hiai tu guk thu pi a hi hima le ken zo Chris le asap tuam te thu a hi kagen acheme ya iet le Chris le asap tuam thu a hi kagen ana chidai a hi ya numei pasal le numei hong ki gom ding amau te khat hong ding chi hilowina ya again no pen tu Jesus Christ le church sabtuam hong ki gom ding kha one flesh you know sa khat hinon ding je be ai le dana isim na a korinte kha khat na bungguk hang pai ki non wo korinte kha khat na bungguk tang som la sagia to pa zob bel ama to kha pum khat a hiu hi je to pa zob bel ya atunga pena sim na hi kizuak nu to kizom bel ama to pum khat a hi wa tun bel to pa zob mi bel ama to khat a hi che be ai le ya to pa zob i chi pe kha piang thak te church gen nai be wa ja kina ya pasal ina anula papai san de azia bel ding achi pen kha bangai chele ya adam pen kha Jesus Christ et sak na hi wana ya church achi pen kha av et sak na hi wa jakin Jesus Christ le asap tuam ti ki gom na di ki gom na one flesh ki gom na ding pen gen khol na ana hi ai le yai ka la hi thuk ta kai ngai to le mikhia pathianin abol mi hingte bang chi bang mikhia lo ngai ding hiam chi gen na anaya wa mikhia te tathia ka Jesus Christ tung to na hong piang ding sap tuam to pathian ong kizop ki no na dinan pen gen na lenga hi wa jakina en leo chin kha ya adam pen kha Jesus Christ et sak na hi av pen church be ki khop sap tuam et sak na hi piang thak te gen na hi mo wa jet hi ai pen kha hoi takena en veng le chin kha pathianina asiam sam mi hingte bang chi bang hongom diu hiam chi pen kha ama ban du again lok na ana hidai hi vio numei le pasal akki bang lo tu akat ki teng ding ya pen khat hi de chi pen hi zolowina khat hi ding a chi pen khel na to ilut khel na ayong pu ka khel na to khat hi ding dan pen gen na hi wai zoi na wai michel pen kha pathian ta hong suwa ding pathian tong ki gom non di khat hong suwa non di pen gen na ar hi da hi mo wai zai ne kha confuse na thei boy ke leng o thai sai michel te mi hing pathian na asiam khel na hong pu kun wana pathian to hong ki jok non na di yai kal kha lai siang thowa to apum pia ana ki gen na pen yai kal ei voi thế chả mấy dạy cả lấy về mi hình khel na to sa khat hi dingu wana wai ami khial pen ma kha pathian to pum khata zok hinon dingu chi yai ki kal ei ve lai siang thabu kha wai ja kina yai hi luk sim ngai to na pethak leng ingai to na bahong lang hiama pum khat hong hi dingu sa khat hong hi dingu isi pen hi practical la khaten ji ne ya pasal hon ne ya amau te pum khat hong hi dingu chi na lam hi zolowina
helna kipana helna ipuk di dan le wa helna kipana pathian tai swa ding dan gen na hi wa ai kom komen atop na a wa piang thak ta te saptuam kichi Jesu Kristo hong ki gom non na de gen na hi wa je ei loi kiten na to wa ya tung lama kiten na ding pen kha ana simbo manga ana kite kak la kha hollo hi ding atang pen kha el le hang kha Jesu Kristo a church kiten na di pen sedo a hi zo i ve ei kiten na pen hoi lama te de sedo hi lo ben chin wai lama te kiten na di pen kha to a sedo ya ali ma kimu hi zo hi chi thei thak leng uthai sai dunia salo again to pan tan charan bol zo he no